Ito ang kwento aapagisnan ko. Milyari ting tutu keti baboyato kinala namang sangkan pesakitan de katawan sinugat de kayang laman kayang daya minagusngan. Jesus kaluguran da ka king lugod mong sobra-sobra kabuklat dareng mata papurian da ka sambanda kang daking mateku huling ikang megligtas kaku pagsilbihan da ka kabang mabibiyeku. Nya naman mengutang ko parikil kening kwento at ing abalo ko yapi ni Jesu Kristo pilit kong pekibalwan nung nano'y karelang sangkan abalo ko king mangaral ulining kasalanan. Jesus kaluguran da ka king lugod mong sobra-sobra kabuklat dareng mata papurian da ka sambanda kang kaking mateku uling ikang megligtas kaku pagsilbihan da ka kabang mabibiyeku. Ala na ping migit ang lugod king binyemo libutan ke maning yato magdili-dili kamu tutong makapagmulala Jesus hindi pat mo nga naman king puso ko ikaing itrono ko iba't ngini kapilan man Ginoo'y kamoy ngunan buong puso ko at sikanan Ginong Diyos ikamoy sambahan. Jesus kaluguran da ka king lugod mong sobra-sobra kabuklat dareng mata paapurian da ka sambanda kang daking mateku uling ikang megligtas kaku pagsilbihan da ka kabang mabibiyeku. Dakal pong salamat. God bless, Mr. Pink.